لا استوديوی ناوەندەوە تاوێک جێتان دەهێڵم هاوکارم ئیسلام یوسف لە استودیوی کراوەی کوردستان 24 لە دۆکەوە لەگەڵتان دەبێت. سلااوت لێبێت ئیسلام جارەشی دیکە ماشی تۆ کراوەیە ئێستا فەرموو. سلااوەتەوان بینەرێن کوردستان 24 بن هەندرین بۆ vê گەشتێژی بسپۆرێک و بژن چاودێرێکی سیاسی هەم کو مامۆستای زانینگەها دهوکێت گەرمدا بوو کو هەند پرسو دانوستانان لەسەر کنگرەی چاردەی پارتی دموکراتی کوردستان لە دهوک بکەین کە عەبدال جومعات و گەلە بخێر هاتی سپاس کو تو گەلمەدایی پێشتر مە بەحث کرد هەندێکی ژڕی دیموکراسی و لەسەر کنگرەیە چاردەیە پارتیا دیموکراتە کوردستانە بسەکنن و ئەنجامدانا کنگرەی وە دیسان 12 ساڵێن کو تێدا نەهاتیە ئەنجامدان جاران چاف لەسەر کنگرەی پارتی و بەستناوی بیندوان ساڵێن دەربازبوویدا ژڕیە دیموکراسی و ئەفماوەیە کو کنگرە تێدا نەهاتیە ئەنجامدان و هەر ئەگەرەکە هەبتن چا تێبن چافکردن هەر پارتەکە سیاسیە هەبتن چا و خواندن بۆ تێنکردن پێشەکێ ئەس سوپاسی هاواتکەم بۆ vê mêvandariyê بڕاستی من دوێت وەکو دەستپێکە کە ئەس بشێوەیەکی زانستی و ئەکادمی بەحسی ڕوولێ پارتیا بکەم سەر حکومەت و سیستەمی سیاسی بگشتی ئەگەر ئەم بین سەحکەینێ لە سیستەم و حکومەتێن هەرە هێزێن سەر دنیا سەر ئاستێ دنیا بشێوەیەکی گشتی دبینین بەهێزبوونا وان حکومەتان vەدگەڕێتەوە وان بزڤڕێت بۆ بەهێزبوونا پارتان ئەو پارتێن کو ڕێخستنەکە مکم هەیت پەیوەندیên wên baş di navbera her du astanda qaîdê û serkirdatiya û gel komelgeha ku di nav da jîtiyan ku em bijîn jîngeh û bî'a ew hizib navda hemû dewletên zilhêz ev tecrübe û ev serbûr hene lewma yê serkeftîne û yê bihêzin mijara me Partî Demokratîk Kurdistanê şwan partên siyasî bûye wek min pirsiyar destnîşankirî ştekirî şiriyên demokrasî ve bijin çavdêriya nîv dewletî herêmî ve dema partan kongreyê wan baş dikevin çi karîgerî li ser peyda biniyan ne bigiştî girêdana partê bi komelgehê ve ew komelgeha ew têda jît êkiş xalên serekî ew e ku bi şêweyekê demokrasî seredariyê bike digel vê qewarêyan ku digel vê komelgehê da ku bişê zêdetir rolekê girîng bibînî tu bişê zêdetir xizmetê bike wekû ya diyar Partî Demokratîk Kurdistan li xebata xwe 76 salî da em dibînin bi şêweyekî giştî ke ew rolê girîngê dîtî demokrasiyetê da nexwasma di nav vê kongrê jî da çend xalên berçav me dîtin û yê diyar û yê zex bûn demokrasiyet di nav da diyar kir êkiş wana eger em bên sehkeyne biryar û peyrewên kongreya çardê êkiş xalet wan ew e danana mektebekê ya ku karê wê ew bît wekû skala bêne nivîsîn û bû rixne û bû dewakariyên endaman û agirêdayî bît ekser evetirande heye ku tu kongreyekê bi vî rengî kongreyekê demokrasî qelem bide yanî danana bijin dirustkirina encûmenekiyan komîteyeka olsa yan çi pîverekê dîtirê ku tu dibêjî kongreyekê demokrasî bûye demokrasiyet jî yekîş dirûşmên partî bûye belê rasta ev êkiş xalan bû ew min gotî belkû hindek xalên dî jî hene girêdayîne babetê demokrasiyetê ve ew jî hebûna çendeha dadwerên şareza wekû ya diyar ya xuya ku heft heta heşt dadwerên di nav vê kongrê da çavdêrî hebûye û dîsan komîsyona helbijartina Iraqê dîsan û dîsan encamdana prosesê kongrê bi şêweyek û bi berçavên hemî mîdyayên herêmî û cîhanî û ku ev çende dibîte xaleka girîng bû hindê ku kongre bi demokrasiyatan hate ew kirin û şefafiyet di nav vê da êkiş xalên girîng e here girîng e ku zevît ku demokrasiyet di nav vê kongrê da hebû û ya zal bû ya lê diyar baş ez barim navnîşanên nameya te ya doktorayê rolê herêma Kurdistanê çareserkirina pirsa Kurd da ye li Rojavayê Kurdistanê partî jî hemîşe di peyrewê wê de amancet wê de diyarin ku pirsên niştimanî neteweyî ji xalên yekemînên herî pêşin partî dema derbasbûyî da çi roleke bûye ku parteka siyasî bû çareserkirina kêşeya Kurdan li her parçeka diya bit rojhelat bit bakur bit rojava bitin
که تو دراسه که و خواندنه که بدات که و بو قناخ دهاتی فرچ بیتک. بله وەکو یادیە ڕۆلێ پارتە دیموکراتە کوردستان لە ڕۆژە دامەزراندنەوەی و هەتان و کە خوددانایە وەکو بەرپرس وەکو خوددان لە پرسا کوردی نەخواستما لە پرسێن نەتەوەین کوردی چەند زەحیە و یانکو چەند ئەوش داینە بوێ چەندێ ئەم دەبینین یا نمونە هەر ڕەزەق ژێ چەندێدا ئەو بوو کە 16 اکتوبر و جێبەجێکردنەوە استیفتاء شێوەیەکی گشتی لە منطقێن کە ناوچەند دابڕاو بوون ئەvە هەمی ئەvە خاڵێن گرنگن و پارتی سەرڕاوەستای بەلێت لێرەدا نەک پارت بتنێ لەvê پارچێ بووە خوددان بەلکو دناما خۆشدا ئەس بەحسین دێ دەکەم کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەر چوار پارچێن کوردستانê بووە خوددان ڕوولەکێ گرنگ دیتە و نمونێن زەق هەنە سەرvê چەندێ لە کوبانê لە هەبوونا کنگرên کە گرێدایی بە پرسا کوردی və لە سووریا لە دووکێ کە دوو جاران جەنابێ سەرۆکی سەرvê خاڵێ ڕاوەستایە و زیاتر تەکید کردە و پشتەوان بووە وێ چەندێ و دیسان لە هەولێرێ Evet rabirdu datnava peyama kongreye çardı da işte ev çend dit jboy girtnan ev mala Kurdî jboy Kurdan çaraserkina pirsenwan li her sê parçeyên dî jî. Bele. Ev çend te peyama kongre çardı da dit. Bele. Gotara Serok Barzanî de ku Serokê Partiya Demokratîk Kurdistan nemaze. Bele. Li hemî peyv û gotinên Cenabê Serok Barzanî û serkirdatiya partî bigiştî berefindê veya کە پرسا نەتەوەیە کورد لە هەمی پارچاندا پشتەوان بن و هەر نقطەکێ هەر خاڵێکێ شیانت خۆ هەمیات مەزێخێت بەلکو بژین بیتە خوددان بۆ vê pirsê نەخواستما ناv کنگرêjî da heger me diqeta xwe têda ew kirbît kە dibînîn kە zêdetir te'kîd li ser vê çendê tête kirin کە پارتی دیموکراتی کوردستان خوددانا vê ezmûna hinda dîr û dirêj belkû xudana pirsa netewaya Kurdî li her çar parçan û xebatê diket bû vê çendê û ya berdewam el vê xebata xwe de. Pirsên niştîmanî jî bi heman şêwe nebitine netewayî belkû ji kongrê siyê Partiya Demokrata Kurdistanê pê ve heta navê hizbê hatiye gorin ji Partiya Demokrata Kurd bû Partiya Demokrata Kurdistan ku li Kerkûkê bû kongreya sêyem. Heman şöyle pirsên niştîmanî jî tu dibînê ku Partiya Demokratîk Kurdistan hem bêskirîne heman şöyle netewayetî te behs kir. Bele. Partiya Demokratîk Kurdistan li ser astê navxwî heger em bên sehkenê wekû niştîmanê me vê parçê da bi şêweyekê giştî li 30 saliyên wê da ku bi feelî hukmranî kiriye ev çende ya hatiye diyarkirin û îzbatkirin bû hemû takakê Kurd ku bi diristî kە biya xudan li van pirsan bigiştî û dîsan em şên bêjin rûlê wê yê berçaf li derdûrê dewletên herêmî jî û derdûrê dewletên bêjin navdewletî jî dîsan ev çende ya hatiye diyarkirin bû hindê ku Partiya Demokrata Kurdistan biya xudan û bûye kesanek yan ku bûye xewareka zûra bihêz li piştevanîkirina dûzên niştîmanî jî li ser astê vê herêmê da Herêma Kurdistanê. Bele. Hîn bi hikmê ku zanîngehan dawaneyan dibêjin bi sedan qutabiyên we hene hîn wan fêr dikin. Ji rêyê akademî ve numuneya partên siyasiyên Kurdistanî eger em behez bikin. Çendep mînakên serkeftî tînin ji bo menhecê xwe ji bo xwandina xwe ji bo qutabiyên xwe ji bo perwerdeyê merema min. Yanî şiyayîne ji wan parta binîn ku bibine mînak û xwatnava zanistên we yên siyasiyên bêjin zankoyê da bibînin. Bele. Serkeftina her partekê bigiştî heger em bibînin ya girêdaya pirêxistinayê ve ya girêdaya bi wî astî ve ew astê ku malgeha ku nav da dijît ew peywendiya di navbera qaîda wê ya endametiye û heta digihete serkirdatiye. Ev hemû xalên girîngin bi serkeftina her partekê. Di nav Partiya Demokrata Kurdistanê bi şêweyekî akademî heger em bên sehkeyînê
اف خاله همی لگل سربورن بسر کردستان دهاتین و بسر کردان بشوی که گشتی هاتین او سربور همو بوینا آستک یا بوینا پایه پیخو سردانه پارتی دموکراتی کردستان و سر چویا و مکم بویا و رخصتنا که تمام بویا و یا سرکفتی بویا ده ازمون خوین در بازبونا خبات خدا نخواست ما تاکه می کرد خطابیه می کرد لاوه می کرد هر همی پک و راستی و حقیقت دزانن و برچاوه وان رون و اشکره رنگ هر آلیگره که هر کادره که پارتیاوی پیزبونا پارتیاوی لدفوی گرینگ بله جبوی ملتی با آوایی که گشتی اگبونا پارتیان گرینگه و که هر ما کردستان پارتین سیاسی دیتناته نوا کار بجن پیره و پروگرامنت واندا آمانجت واندا هنه خالن دیارکی در برای وی چنده هنه لی چنده پارتین سیاسی شاینه اگ بنو اگ رز بنو ناف مالا خوارک بخن اجبوی که کلدی خواستا ملتی جبن نک آلی گرو بجن کادرو هوادارین خواب تنه ده ناف سیستم سیاسی دنیای دا بگشتی اگر ام بین صح کنه زوربه یا سیستم سرکفتی او سیستم بوینا اوین دو پارتن سرکین هیس هبوینا و هبونا چند پارتن دیکه وکو اپوزیسیون تندان وکو افسر برای هرم سرکفتیه های؟ بله بالنسبه هرم کردستان براستی ل 30 سالیا وکی ام بجین تمن ویدا جی ویدا جار بجار برف لاوازبونه و چوه اف پیوندی دناف برا پارتان دا و جار بجاریش برف بهزبونه و چوه بلکو اگر ام بین ببینیم که رول وی پارتی اواکو يعني ضرر الخدت يعني حتى راضيه كي ام بيجين دلسوز بيت بخاك خو بولات خو بوكاسان خو تليره دا اوي افرولديتيا وچنجارها تنازل كريا السرمافين خو بو هندكو اف اقبونها بيت گلک سپاس عبدال جمعه ما مستای زنکویا دهوک و دیسان چافدر سیاسی کتت گل مدا بای دوباره سپاس بله هندریم استودیو وکیلیا دهوک از ودگرم بالتا و حوالان چی بو بردوامی دام برو مالا کنگره 14 پارتیا دموکراتا کردستان